Sokar India na duk kasnam aja khandai ter kala penmi ya ka Adhar ak ni ka an ma petre kam yu Adhar number habaro kina sentong jakat India kena masuk ka basam ya skim sorkar la ne ke jing itu ya kina sentong jakat India. Dai penban ka jing pai khubo na kata CID jong ka sorkar jana makhlia ka dan ka Jingma ka bakhrau ya ki Paidbah ke badan Adhar number namar kila mi kiru thok kiru syokor ke bala bar sei ya ka Pisa jong ki Paidbah ni ki bang da ka kiyo ya ki Adhar number jong ki. Kani kalau bu jing ya shibun ya ki Paidbah bat kerja keren bat pastor kesai pertu ulah batai khamba kai kini ke Jingma ka ap yiki Paidbah benda ke illegisi yang ya ke kubur ke lebih Adhar number long ke Jingma kalau berdei bat ke jing tap ke jing sei Pisa bat kumta ter bat benda ke si ni yo jing tip kalau ni ke advisory lene ke jing mana lene ke jing kentu yaki Paidbah nong song bakin sumar ke berdei bat ke komponen kam ya di Adhar card atau di Adhar number jongki nomor ila bandan di bril di besim kebu pasti bandan kami Adhar number jongki ban tu no itu Pisa ke bawah kita bagi bank dan haji bagi jaka ke bagi yo itu mentoy haga Jingshah ya kini ke Jingma di restart di tip ba syampang ini ke kam ila kedau lupa nado kesnem arja kendai keba sedang ya kini ke skim har tu ko kadang dei tang Adhar skim di bat kawai ni ki restart dari tip keba la sempang ba halo kini ke kam kawai dei bat jing perung kerteng jing thai kerteng au Adhar bagata kadi ke usah Ramanathan ke balolong ru ke dekat jong ke expert group kalau ke privacy ada senem arga kat lai arga kat sau. Kini nak post kalau penpau ya ta kicing tiba ini kiri start kila ini lipa. Let's say ye diberi tiba lai khun nadu ke sedang mempersyak ye jadi penterekam ya Adhar number kila ini lupa ye gini kicing. But kalau ngoro songsi Bementa kini gini tidak man laga kelima. But kalau kamu songsi susu golong laga mi gini menu bayang. Yap tiba duk tiba so. Diberi tiba kerjaan ni Adhar yang gini kan bentoy Khamtam ni tiba duk. Sementara yap tiba duk tiba so. Dan artinya tiba penyap tiba duk tiba so. The way nak bentau betul besok ubahnya ada di Arab yang sorkar mau di welfare scheme di benefit scheme yaki Adhar dengan kita rasian mata rugi Adhar itu kalau lighting ka yaki Adhar ulong compulsory kebomot bagi habandan deh ada kimdan kila yapkan tinggai mental ada kidan ru kabut Jingma ya ti. Namar sibuk kita Pisa kenya kan so kadang. Bapli let's say kiba duna ke jintip jadi sempang wat mengiru bala kamnang kam start ru. Kadang sibuk dengan so ya teknologi. Sekarang tu tamle kiba bi kiba ten kiba don kiba habandan Adhar number kiba li ai tu Adhar card kat sebadon kita ka. But ki lah ban satu na wat Pisa ke. Kata kaba Mado mentah kata kebangiong ke identity theft kebati beri kila bentuk ya kedua kedar lagi itu ke biometrik ke jongki kebati ai kepol bagi perlu keteng Adhar bagi itu Adhar number but dia itu ke identity lagi jadi bagi itu ia di Lyngba mo di fungsi bereaksi but perlu kemat lah bentuk ini dia kemasuk but dia begitu kumta Ibril le thok le sukor itu nangkam makna bagi tu rong tu no ide jingdan jingan tu bro but kani kam dei ba kaja tang mentah usne margar atwa na tu kesnem 8,000 kat nyo
Na tu bagi la pentrikam nomor katunggal tu advisory bagi ai pulit kalong ke Adhar enabled payment system ni. Ina tu bagi pentrikam ya tu Adhar enabled payment system AEPS. Kalau ada kerja kanyo haka jela Jharkhand. Way ukna uba pulih college. Ula rong tu daki lap tingka. Maka jingkin po Pisa yung ke college ke bau pulih ke badan habang. Ke bau punan kam Lyngba kita kenal ni. Di kani minta ke labu. Di kani ke projek ke ba yung ke sokar ini yang arjar kendai. Ke bala supun bori di brio ke projek ke skim ke bala pulau lupa ke bala skill lupa. Ke ba nasungsi kalong bagi brio kim sochuo ki sarkar kim sochuo ki sarkar chagol ki sarkar but hadu manta ki ai pun bori ki brio mampit balai Dalam kataru ada kena marjar khanyo kalau dan ga commission apo gajing kli jong nong bisar atau Sri Krishna ban peg ban wat banyak kumbu ban thau ya ga an ga ban da ya the identity jong ginong functional kata ka data protection bill but Sri Krishna justice Sri Krishna lo da ai ni report ausna marjar ka branding kampat long ai kijige kindang ni nomor nalor kini ka EPS ka don sa ka aba ka bagi ong Adhar biometric authentication kadang mo Adhar based biometric authentication hati jelas di bala penyengkam ni kini ke Adhar based biometric authentication kalau dan sibun di kerum but banyak dia betul pi namar ba por pi pentrekam ni Adhar akapor ba sim ni ke biometrics isno kumbala biang andai ba bagani ke Adhar project country kam kan tau ba katrikam dei hadin ba ti insisai ledi ne da piyo sibo pidi menyo kaurisan but pi porwa pilira yang tukakat bagi dia hok banyak kaurisan ka dolai kan ka nomor bagade ke jing ai jingerap ni sorka di ki ong bapin hapin sisai ni indre haki babun ki jela jongkri India election ba ke jing tentrikam ya ka Adhar based biometric authentication ru kala afil babun ki bri ki la sha kentaj no timlang su ban pin sisai le ni marba kawai ni kita Khamtam gini di baterai bela di baterai de gaski itu kesimpri aksi jeng ki kelan ka pos nomor bagi syok mauria ki badlingka ki bad mokiu bakam tata igani gede ki jing ka bakha ki ka khamma su ka long ki ka wat da ka tnat pulit lu menta ka up an ai ka advisory ba Sobha what I kumari Adhar number. Kaba ki restart kita ke export kila ong do itnam arja kanda. Dimentai you will be betem baduna ke bosutu baduna ke bosutu biding sentang. But baduna ke nang ke start manu ke indeng batai mata. Khamtam gani kalong very scientific kalong technical ke dei ke core ke board jeng ni jup thamai mata manu ban batai. But manu ban sini ke jing pitli ban batai sekiliu Paidbah iba dankam menta ban penengkam ni Adhar Khamtam sini kan nak Khamtam sini kan nak pendong iba shania seli telan ki skim iba pair jang sopa Jingshah ke Supreme Court le ne do ka sinem arja khatra kala friend ka basai Adhar number le Adhar card hindi man bori gibre hindi ko songsi bre ha ka jing trekam ha kitna trekam de soka dar ha ki kitna trekam dada de bam hab ban tunan kam Adhar ki ong ha ban kam
Iki beri di bopli bandet lo kakam jihad le la kale kan le so tu kan sempang ni kendo ni Islam. Ingai na so ba ledu basang ni wang la yang ni kan nongren. So dei ban dawa sa sistem ban man kerpa di ba. Ini man pedin dia ni ki percaya wadar ba. Khamtam bakal kan fraud na kan. Khamtam bakal fraud. Ini Jingshah top dia, Jingshah top. Jingshah top ban like na Jingshah but ngatrai ni man tip dia ni Jingshah bagi ri ka percaya. Ri bila ya setrang ka percaya tim tenon kam ya unique identity kum bakile hari India. Okay. Araja khatra. Tang hadin ke rai ke Supreme Court hari India ke yung bisa ke bahagi tu yang ri Jamaica. Kependan kam ya ke dissenting judgment yang Justice Chandrachud. Nama dapikan mau haga Jingshah besar yang ke ri India persia ke Adhar way make it judge because the Justice Chandrachud even pau ya ke jing bom sempurna ke jung but ada rai ke jung ong de ke sai don yin dei ben pentri kam ya ka Adhar leleru why the dissenting judgment but the Jamaican court ru ke sim ya ke case ke bai srim but Adhar hari Jamaica but the Jamaican court dan ini yang besar hari Jamaica kependan kam da the Jingshah jong Justice Chandrachud yang ke India ban pendam ya ka an ke baya srim ba ka an Adhar hari Jamaica. Ya kata ini di mentil. Bagata ke jatang marbut ya nem hari Jakarta hari Jamaica. Di ya ngasobehi na kaliang jonga ba minhab ban Paidbah ni rekam. Kumba piong ngaru ngayeng kata kenong ba the Jingma mentale dei kelong ba ka fraud ban Tamba lang ni sa kaman buang hier ki kita kata sedi yang ki polis kan ka fraud. Ngabstu yang no Nang kamba ka ang kata polis CID kan bakal. da kana polis no kebang masuk ki menta long nyempat ki sampai kali aja aja ne. Namar kami kali ala si diberi ki nempat da soto. Namar kat banga teli sini setai gitu bayo kaurisan ru. Nampak dia semua bagi ong ba kalau ada ke authentication. Dia ong amtip dia ada authentication kat nu berdaya ki ba feel ka ba for ba ipen sisai lagi. Okay. Tindai saya ki jelakum sajakan but sewi-sewi tu tilabun ki kata juga gila le research banyak dan Jingma banyak. Bagi beliau apa bagi authenticate apa bagi pensisa ke mesin kantre ban pedang ini sempri aktif juga. To komisioner kita ni ingin saya keren biang supaya leskin saya budin mah. Yang senang budin nak yang isu di dalam ni yang bukan kafir mungkin. Terus pun pertama. Dah tu besibon ha.